ଦରିଦ୍ର ଯେ ହେଉନ କାହିଁକି ନ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ସେ ମୋର ଆଦରଣ କନ୍ୟା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କରିବ ବିବାହ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହା ମୋର ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ କାମ। କାରଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। କିଏ ଥରେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ ସେ ମୋର ଆଦରଣ କନ୍ୟା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଇ ସଭା କରି ଡାକିବ। বেশ শেষ করি সমস্ত বাড়ি বিজে করাইলে রাজদুলারি। বেশ শেষ করি সমস্ত বাড়ি বিজে করাইলে রাজদুলারি। এ ধরিছি আনন্দে সভাকু সর্বে দেলে উড় উড়ি।
ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମେଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ
সহস্রার্জুন দেখো এই শিবজনু ভগ্ন করি সত বিজয় লাভ করুছি ହେଲେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଓ ହାରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ଦାନ କିଣିବା ऐसे समूह देखो केते केते वीरवान को नाता मानी ए सामान्य धनटी को भांगी परिबे ना कौन बा ओ एटा जण केते केते बड़ जगह धानु भांगी ओरा पुरी भांगी देछि साधारण धनटी को भांगी परिबे नी सीता को निश्चय कहा